koji pokušavaju prodrijeti u dvoranu, intervencija policije i nadajmo se da će se to sve skupa smiriti. Jedan dio je sa one suprotne strane dotrčao sasvim na ovaj dio iza gola, istrče. Gledatelji su u dvorani na parketu, a to je ono najgore što se može dogoditi. Ali dočekuje ih ovdje policijski kordon. Željeli su izazvati incidente prema Zagrebovim navijačima, ono malo iskupnije, međutim izgleda je policija taj dio gledališta odmah ispraznila. Navijače Zagreba i Partizanovi navijači su se sada povukli u ili se stvari smiruju, ali dakle jedan, rekao bih, dijagonalan prodor sa sasvim druge strane gledališta prema ovdje navijačima Zagreba, i to je zapravo sve skupa iznenadilo policiju, jer